Unaambia serikali ni wajinga. Hata yenda nitarudia tena. Leteni hiyo breaking down. Hata mimi sasa nachukua motorbike yangu na watangulia tukutane huko polisi. Kendo kila kidogo mboni utaelekeza kweka we maisha ni haka na we kundi ujuluandi ni kubudia serikali. Kubudia serikali. Ilo kabudia serikali. Ndezika na wao na waikala motaa na motaa ozuza kwedi apena maovisaa wa polisi kwa bahati ndogo kana onzio uadhiwe. Na weza ndwe na bali mwambi ya manyoza wako minomwe. Langali nene niyo yambia umumba nyesene. Lakini serikali tunengonda ya lege o bulldoze yege otume okitho reason na nondo waiza isuzune ngo tabia enayo matter of reasoning mwifia tume baniki tuikiata vaibo tutwatu kuya tutaibwa mondonge ukutuya tumebaka na tukiwa malalamishi era no kuebebyane tuibao kila jale tukwide yakiyebwa tu town center na sindu za mudembo no yellow reason ona mwenenthi lelo zone na mwenenthi lakini pe kindo kingembo nina chokyo weto uthukumiwa maovisaa ma volisi o yuyu ni wali itekeka ukunukili nundu wakunikila siku ila siende na uwetani wana maovisaa ma volisi kwa oyu ni siku siende na umacha nundu na maono usangili nogo maovisaa ma volisi maiwetani wana usangili nogo maiwetani wana kondo masaenendi no iso ithi unoni baka yole ngaliko saka yole undu mali ya mwenenthi ijanangwa na janangwa ni ulayu nikwira ni maovisaa wa volisi wali to sese ya mali ya mwenenthi kwa une kwa tia udhukomi ni chao kiutuma tuikatula mutela me utwa yese isiko isa muthembo we mundu na wetike ni cha muthemboso tekuje ni chichau kiutuma meka sene sa muthembo ne kenaza kithia ende nitathi ni kiothi nosu na ende na moma iso ya enendi anati no na moma hobiso ngio kwatiwe oyo lelo na wa Garissa Thika na Nairobi ayo mbasi ni lazima Garissa ko Nairobi akwito bangi ayo bisa wa police so waise kwina crime bingi within the police forces na otondo kwazi nitwele kwekulyo makulyo loha maslai mama obisa maitu ma police maybe babikia bandu wethe yumeona kila mandike we serikali mahwithi lokomoma kuthukumia kiteo mathethe cia kuungamia maisha mona ma families yo nicho kitu maybe tukuona yuma obisa maingi ma police ma economy na issues ya mausangili pepe story hiki tuwe kiseka mwicha television tisi ita wano wata mbado ulia maobisa ma polisi maobisa ma polisi maondo maitheka undu kitheka chenda gozo kakwato kaililo makozai kendo tuike walunga kulunga kwa kunenge andu fulani mwana wa kosa githeka kana Mombasa yakuna seneza muthembozo na no gumbukola wazongi wanaku kaundi ya Makueni yendo weta wai wao ula waweta kana ni kwetie ngite jambe ya baki bwezi ngo tumia ngite ya keli ni utumia ya muka ya katatu ni yambo kutumia ya ku yangalikoza mali na seneza muthembozo mboni ko wende kwa tia kana maovisaa ma polisi etali to thini kyo wata mono no kunikela no lilikana bebi ndama weti wenge waya kuthamwa kula metha ku kambini mekala na raja ne kwa tia nikindo chaile to kunikelwa yes